अहानबद मरुइबा पाउ पिजरे खरुंग पाट अमदी इको पाट का ताइनबद लेरिबा रिंग बंदगी इसिंग पाथोकपना खांगबोक पाट 3 गी लोकोन सेंग इसिंग थुमजिले लाइलम थोकपगी मतंगदा नोंमुगी ओइबा खननैनबगी मिफम अमा उमंग लाइ कनबा पुनबलुफ उकलना सिंदुना पांगथोखरे अमदी मैतै इरोल इएक लोइना सिलोन अपुनबलुफ असम गुवाहाटी पनाना असम द मैतै मयेक तंबीबा होखरे खुरुमजरी ISTV पाउ मिरेंग ताबी बपुनमकपु तरामना होकजरी हौजु फावबगी मरुइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना खरुंग पाट अमदी इको पाट का ताइनबद लेरिबा रिंगबन असि मीटर चामरी चामगा रोम सही खुदिंगी इसिंग पाथोकपना पाट अनि असिगा नकनना लेरिबा खांगबोक पाट 3 गी लोफोम कया क्याम लोकोल कैफा लोकोल बिहु लोकोल सलाम लोकोल सगाई मखोंग लोकोल ललिखोंग लोकोल खोंगनांग मचा मखा लोकोल नचिंगबा लोकोल कया सिदा इसिंग थुमजिंदुना खुसेंगी ओइबा इचाउ थोकले वांगजिंग तेंथा अमसुंग खांगबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA अनि न मिदेंग संगदुना लौमी सिंगी अवाबा सि कोकनना होनेबियु हाइना लौमी सिंगना पुकनिंग सिंगसिले ngasi यूनिवर्सल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन खांगबोक की लौमी सिंग अमदी मियामना इचाउ गी सैथिंग चाउना फंगलबा कियाम लोकोल गी हौजिक ओरिबा फिबम यंगसिनबा खोंगचित अमदा सरु ग्यारादुना खांगबोक पार्ट 3 की चेयरपर्सन मोइरांग थेम महेनना अरोंग टुरेल की नाकल द सेमलिबा साबन रिंगबन असिगी टेंथा अमसुंग खांगबोक का ताइनबा मफम अमदा हौखिबा चही अमा अनि असिदा मीटर चामरी चामगा रोमदा इसिंग पाथोक्तुना चंसिलकपा असिना खांगबोक की खुनगी लोकोल कया सिदा खुसेमगी ओइबा इसाउ थोकले लौमी सिंगना ngamjaba sel khaina duna khara makhai thonjile adubu aduna mapung faaba ngamdabana komsi sahisu khangbo khungi chaurakna low pari lising amagi mathakta isaugi awabasi mayoknare lawmi singna kum amagi wana thajaba lawfong kaya si manglagadra haina mipaiba faure haiba ringban asigi feet ahum mari dang wangkhatuna thonjin birabadi isaugi awaba asi soidana kokani haina lawmi singna khale adubu mafam asi assembly constituency anigi tainafam oibanara ngasi fawwa yengsindana leire wangjing ten अमसुंग खांगबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA अनीना पुन्ना मिदेंग संगदुना लौमी सिंगी अवाबा सि कोखनबियु हाइखि खाबुक ताइनबा मफम सिदा पाथोगा खुसेम गोइबा इसावमा अखोइदा लौमी प्रजादा म्यामदा अवाबा मन नंगले हाय तारे असि नंगिबसि ममांगदसु मुक नंगरे अदुबा खोइ लौमी सिंगना मसि कन्ना सेन खाइनरगा मुखसु थोनजखरे अदो हंदक मदुनसु ओइबा ngamdaba याम चावबा चौराना मीटर समरी समगा मुखि चांगसिदनेबा पाथरिसे असि मीटर समि समगा सितंग थोनबिरगदि हारिबा लौफम सिंगसे यामना खुदोंग चागने अदो अखोइ खाबो केंद्रगी MLA गी मफम दि लाले मोहाइबा MLA की खरा ओइदबा असोम वांगिंग टेन थाइ सोइबा बॉर्डर लेबदगी बॉर्डर ओरसु अमोरसु मसि यारगदि प्रजा म्याम की खलगा MLA अनि सिना हाइरबा सोल्यूशन से अमतंग तौबिरगदि प्रजा म्यामना सुकि मतिक हराउजगनी खुसेम की चाउदगी कनबंगमगने हाबसि म्याम पुनमकी अपिनोना मीडिया की थोंगदा तौजरी यूनिवर्सल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन खांगबोकी फार्मर एल केसो मदि मोइरांग थेम कुंजरानी कौबी लौमी अनिनसु लौ उरगसु इसाव सिना मरम ओइरगा लौ उबगी कानबा अमता फंगदना लैरिबा अमदि लौमी सिंगना मायोकनरिबा खुसेम गी ओइबा इसाव सिदगी कनबिनबा मिदेंग अमुक्तंग संगबियो हाइना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनि असगी MLA गी पुकनिंग सिंगसिलखि खाबो एरिया सिदा लौ उदी उई हाइबबु इसिंग इसाउना हिंजिलकपना अखोइना लौ लोपगी उबगी कानबा अखोइना फंगजदे अदुना यारगदी वांजिंग तेंथागी MLA अखोइ खाबो की MLA सिंगना तानारगा अखोइगी लौसे लोपगी अंतंग छिनबियो हाइना हिना बेदि आइ थोंग हाइजरी लाइलम थोकपगी मतंगदा नोंमुगी ओइबा खननैनबगी मिफम अमा उमंग लाइ कनबा अपुनबलुप उकलना सिंदुना कोनुंग ममांगदा लेबा लुबसिग ऑफिस ता पांगथोखरे थरमदुदा मॉडरेटर ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर TS रुहिचान गलोइना उट्रा संगलेन सना कोनुंगी पेना हंजबा एन बोरचान लाइनिंग थौ सना मही टेंपल बोर्ड की अमाइबी असुपी अलांगबम इसै हनबी अमसुंग उकल की जनरल सेक्रेटरी मुतुम मनितोन मैतैना रिसोर्स पर्सन सिंग ओइना सरुग्याके मुतुम मनितोना हंदक स्टेट असिगी तोंगान तोंगान मफम दा पांगथोकपा लाइ हराउबगी लाइलम थोकपगी मथौरमदा पामदबा थौदोक खरा थोखे हारिबा थौदोकसिंग असि करिदगी थोकपनो हाइना उकलगी माइकेदगी थिगलुबा मतमदा लाइलम थोकपगी थौरमसिदा माना पामबा मओंगदा तौनबदगी अयाम्बा ओइरमखि मरु ओइना उकलना सिंदुना पांगथोकपा मेरा मिफमगी वारेफकी वांगमदा लाई कमिटी अमदी लाई पुरिबा सिंगना पांगतौदा तौनरकपदगी ओइरमखि असिगुंबा सोइबा कया से मखा ताना थोक्तनबा करी करंबा थबक थौरम सिंग पाइखतकदगी हाइबा अदु मिफम असिदा यामना तरे तरा थोकना खननैनगने
Masidagi lakpa warep adu ukalna handak pangthokadaba mera mifamda amuk hanna pangthoktuna khanaraba matungda mathang sahida pangthokadaba lai haraubagi thoramda makhatana pamdaba thokdok amata thokhandana lai haraubagi liklam adu chumna pangthok hananaba honaragani haiki Maitai Irol Yek Loina Silon Apun Belof Guwahati Assam Panana Sinduna Siri Siri Radha Govinda Mandir Kekura Nagar Dispurda Maitai Mayek Tamkibagi Ahanba Tankaki Certificate Yanthokre Certificate Yanthopagi Thoramaduda Milan Guwahati Panagi President Dr. M. Gopal Milan Assamgi President Seram Herazit Mandov Committee ki President Yumnam Thambal Milan Guwahati Panagi Advisor Huidrom Prem Kumar Vice President Ngangom Probal Sarugyaki Thaurongi Wahodok Piraduna Milan Guwahati Panagi Secretary Karam Punsina Aikhoigi Loan amasung mayek asi Assam Lengakna Sakhanglakpa asi Aikhoigi Laibak Yamna Fabani Aduna Guwahati gi manung chana lairiba Maitai Iselinau Singna Maitai Mayek Hainanaba Tambiu Haiki Seram Herazitna Assamda Choina Khundarabasu Aikhoigi Loan Yek Amadi Chana Lonchat Sakhonana Bahona Minasi Haiki Milan Guwahati Panagi President Dr. M. Gopal na Guwahati gi manungda lairiba Laikai Singdasu Maitai Mayek Tamnana Bahona Ragani Masida Miyamnasu Mateng Pangbiu Haiki Thoramaduda Ahanwa Festa Tamkiba Mahiroi Kunda Certificate Yanthoki Loinana Anisuba Fest ki oina Mahiroi Taraga Mangada Maitai Mayek Takpi Tambiba Hokdoki Khangabok Development and Student Union KDASU Khangabok na Sinduna District Level Mathematics Competition 2025 Matha Drone 1.0 ngasi Khangabok Higher Secondary School da pangthokre competition asida class 1 dagi 8 4 gi punna mahiroi lising amaga chama rom na sargyaki competition asigi result athuba matamda KDASU Khangabok ki Facebook page da upload torkani hairi Lamla Assembly Constituency ki manungda laiba itam nungoi da chauna sokhan khuraba lambi semjinba amadi nafet ki lambi naketa drain tobu ki thabak Lamla Assembly Constituency ki MLA case ibom chana satuna yengsin khre handak chahida thokiba ising isau aduna iram nungoi gi lambi mathakta ibril turel gi imai patharakpadagi MLA na khudaki oina lownambal thonduna amangata kaya thoklamgadabadagi kanbangamke Laibak Haiduna Lownambal Sem Kiba Lambi Matek Sathok Sasinda Khudong Chadaba Kaya Mayok Naduna Lakpadagi MLA na Lambi Adu Semjinbani Nakalamromda Napet Kulgi Lambi Singi Nagyata Drain Laitabana Nungzu Thada Khudong Chadaba Kaya Thengnabadasu Khunja Singna Harakpadagi MLA na Drain Thonbani Hairi Khunja Singna Thengnoriba Khudong Chadaba Sing Masamak Laktuna Semjinbada Itam Nungoi ge Khunja Singna MLA bo Thagatpa Phongdorakle Itam Nungoi gi Khunja mana Ising Isauna Thorokpa Matamdasu MLA case ibom chama samak ahing anirak Itam Nungoi da Laiduna Khunja Singbu Isaudagi Kananaba Honake Haujek Lambi Semjinba Sidasu Amuk Laktuna Yengsin Bibasi Khunja Singna MLA bu Apian Bapu I Haiki Nino Panje Ising Gara Chaupaga Yama Kudong Chada Mayogaba Marandona among the two things of which that with the like in the Gemele for the Kaibon Chal I think any Yogi do not see Panjit money Panting the Leba Karatitan and Dova Labor Tada Yankana who learn the Tatan Busy Num Tada who learn Tatan Pazana Paka with the same as Yampazare see the Toki American Regi Quick Emile on one time, Kakaibo Chow hanging on the Tagatari. Lions Club of Ningthau Kong Lions Club International District 322 Digi Lionstic Year 2025-2026 ki nauna thaupuna naba President amadi Board of Directors sing wasaklo amadi Lions Club of Ningthau Kong gi nauna joint torokpa Lion members sing wasaklo gi thorama mangase Ningthau Kong Ward number 9 da leiba Ningthau Kong Lamlong Bazar Community Hall da pangthokre thoramadu da immediate past District Governor International District 322 DTS keso amadi installation Officer past District Governor Lions International District 322D M Gojendrana new member induction officer Oina Amadi Lions Club Ningthau Khongi President N Devana Amadi K Krishna Kumar Su Sarugyakhe Past President N Devana Lions Club of Ningthau Khongi Lion member Khuding Makta Appreciation Certificate Amadi T-shirt Amamam Pituna Ikai Khomnabasu Utke Tungdang asigi installation officer na club asigi nauna tam asigi Thaupugadaba Board of Directors sing Wasak Lobaga Loina Anoba President Oina Dr. S Santiblabu Anoba tam Lionistic Year 2025-2026 ke President Oina Thaupunanaba Wasak Loki
Manipur Pradesh Youth Congress ki President Anand Wahengbam na lusingduna kumbi Setupurda hauze Pm-Istv na paikat iba water supply plant ki fibam yangsin kre yangsin khongset asida Pm-Istv gi maruiba official amadi plant asigi thabak pairiba Unipro Infrastructure Company Private Limited ki site engineer sing Kumbi Block Congress Committee ki President Naurem Bimol amadi Voice of Kumbi ki President Wahengbam Samson Su Sarugya ke Anand Wahengbam na Pm-Istv official sing na lakliba December fawagi manungda Municipal Council asigi area da ising soidana pigini haibagi thajaba pire hauzik thabak su chada marifutara loirabani na athubada ising pinanaba honabiu haike Yasi municipality olaktana tawnam olakansida ising thaknaba pau phangdaba haibase aduki matik laibak thibani kumbi kendra gi miyam na appeal tawjari amadi akugi Pm-Istv department da appeal tawjari haijari by December sida ising soidna thabirau kumbi kendra gi yumdong kuding makta lairiba kumbi municipality gi yumdong kuding makta lairiba adumba praja miyam na Pm-Istv gi makhada paikhatliba sugumna water supply scheme gi sing thaknaba ngairi haibase ngasi mari leidaba concern department amadi Pm-Istv department da appeal tawjari Lau singu bana maruiba sinfa mama oizariba kumbi kendrogi manung chanalairiba hauktak amadi borayang bigi laumi singna lau panba loikraba khara akutpa laufam singda handaki ising isawa sina thumjin kraba mafam singda agriculture director Salam Peter na luchingba makok thongba official kangbu amana haktheng na chatuna yengsin kre director na luchingba kangbu aduna kumbi gi Maitai Sanglen Wangu Nogda Khong Hautak Lokol Amadi Borayang Bigi Lomi Singasu Famina Duna Lomi Singna Tengnariba Kudong Chadab Singi Matangda Kanake Director Salam Peter Ge Yangsen Khongchet Aduda Joint Secretary Agriculture Muhammad Yasir Ahmad Khan MOVCDNER Ge KH Nimaichan Nodal Officer W Suvas Yauna Lomi Lof Ki Luching Singna Hautak Lokol Wangugi Tusam Lokol Borayang Bigi Sandel Makha Lokol Awang Lokol Khazing Khombi Lokol Amadi Tangkhul Khong Lokol na singba hauze ising na thumjindula lairiba mafam sing yangsin ke yangsin khongchet aduga mari lainana Agriculture Director Salam Peter na kumbi hautak ki lomi sing na ninghanaganu Fau sikraba laufam sing asida lomi sing damak department na faudi amadi urea harna singba angamba mateng pangani lomi sing na lohon hunanaba sem sabiro atenba matamda lokpa yaba fau yamna hongna kilogram amada lupa tarukta pigani Salam Peter na makata na lokol sing asida chahi khudinge hanjin low sing ising na thumjin basina awaba kaya asi matungda amuk hanna thoktanaba atopa mari lenaba department gi makok thongba singa tanaduna pangku payaba paikhat payaba thabak sing Agriculture Department ki maikaidagi paikhat charagani haiki Bigi Hautak Lakonda Pari Jamu Sumaina Pau Taraga Hausi Siri have a Pau Tabadagi Hoi Department Gi Maikaidagi Expert Man Pura Laksavani Puna Amina Discussion Taraga Lausia Muking and another Kaitosi Gikanava Laksavani Kumbigi Hautaki Hoigi Lomi Mam the Hajagadavati Ninhanava to Vigano Amuhana Hautanaba Hoi Department Maikaidagi Hautina Chingba Arna Chingba Angamba Hoi Mating Pangjagani Aduga Makata Pata Masi Makamsita Hanjan Toiba Sing Chawbagi Awabasi Atopa Marinava Department Tanaraga Matang Amuk Tokanaba Kaitopia Gedo government give Matak Tomba level da Tanaraga Masi Amuhana Tokanaba Mind of Siena Department of Agriculture Gi Makidigi Madu Pakachagani and I Forum for Research Upliftment Manipur Forum Kobalup Aba Manipur University ki Chemistry Department ki Conference Hall the same Cray Forum na Sinduna Pangthokiba Thoramaduda Manipur University ki Chemistry Department ki Professor R.K. Hema Kumar Statistics Department ki Professor K.S. Kumar Chand Kangla Pau gi Editor Paunam Lavango Mangang Amade All Manipur Bar Association ki Secretary Ningombam Angoi Thoibana Thauramapusing Oike Tharong Mari Lenana Manipur University ki Manipur Department ki Guest Faculty su Oriba Forum ki General Secretary su Oriba Mayang Lambam Dayanan na Forum Linkhatpa ki Maruiba Pandamdi Aikoi ki Puari Culture Amadi Tongan ba Matang Singda Amadi Tongan ba Isu Leriba Mayam Asida Wakalun Manaba Khara Punsilaga Academic Point of View da Pusilaga Yokhalakpak Documentation On Toktuna Archive Oina Thamduna Haurakliba Nahasing Amadi Research Tauriba Singda Kananaba Moongda Thamlamba Loinana Hausi Thokliba Isu Sing Asi Ekoi Punna Khangminaba Amadi Madubo Waroshinama Puraknanaba Honabani Haiki Aikoina ngasi launch tawjari forum haiba maruiba pandam haijaba targadi akoigi Manipur ki history ado culture akoi puari gi tongan ba
matang sing da akhoi academic point of view dagi koi wakhal manaba naha sing punjala kan se sta akhoi tongan issues lai riba mayam se sta akhoi kupna thijalaga documentation tawraga hariba mayam da khomjalaga tasalaga madu archive tawraga madu liraga thamakan se sta akhoi tung da horkadaba researcher sing tung mirol gi damakta madu lasalaga thamamba loinana asagi hojik tongan matam gi thoi issue sing se khanna nei naraga achumba aseng madu puthokan sa akhoi punama khangminaba gyan taminaba haibasna maroiba pandam oraga akhoi gi asumlaba forum masiling kachabani. All Manipur Senior Citizens Welfare Association na Chalaiba Mongsangai de Leiba All Age Home de Leiba Ahal Singda Sangai Pro Mamang Laikai de Gita Kelamam Chandra Kumar na Mahaki Laikidraba Apokpa Takelamam Komai Amadi Apokpi Laikidrabi Takelamam Apan Bigi Mingda Saglenama Pijakre Tauramadu da Chandra Kumar Amadi Mahaki Imung Manungi Maike de Gifi Amadi Home da Sizinanaba Kompak Baltin PK Chandra Kumar na Sahi Kudingi Hiangai Thanilda Laikidraba Apokpa Amadi Apokpi Mingda Ningsing Tauramasi Pangthoktuna Lakpani ISTV News की फाउदा मंगसांगे ओल एज होम दा लैरिबा अहलसिंग वाना खांगली हाइबा पाव अमा थेंगनबदगी अपोकपा अमदि अपोकपी ngana kaina kibana makhoi gi damak tongning ba kaya tawba ngamhodabage ningam hodaba adubu paw aduge khudong chaba lawraga thauramasi shinbani haiki aigi baba mama duda pijaba ngamhodraga so makhoi de pijaba kharasina aigi baba mama da sabadu sakpi rasno haidana adugi wakhalon da ehangna ole home sida aigi family aigi leizari ba kharaga laksaraga mafam sida aina ole home sida kachabani haiba wafam si thamjage aduga manipur gi tangdu laita ba laitraba hojik 2019-20 gi लोना बदगी कोविड ना सैथेंग सहेनी मखाई पीगर बतुंगदा नानथरक बद 2022 से खतंग फगलकले इन्वेस्टर मयाम मपानदगी ला ए हायदना खलकपगा खतंग फरकपदा अखोयगे सागै अनिगी प्रूफ अनिगी इरांगदा अखोयगे अहिंग नोंगालम दायदा लांजेलखरबसिंग असिगी सो अहाकना अइगी सिंगली नाउरीदा सेलिबा इसिना लैरिबा मखै ओलेज होम खक्तनतना मफम मफम खुदिंगमक्ता चतना कटप ngambasो पिना बिसनो हायदना अइना ईश्वरगी मफमदा खुरुमजरी Triple IT Manipur amasung New Age Education and Skill Foundation ga MOU amangarang Triple IT Gandhinagar da khudek pinakre MOU adu Triple IT Gandhinagar gi Namtek Director General Arun Kumar Pillai amasung Triple IT Manipur gi Registered Dr. Nomai Kapam Kesurjit na khudek pinake India da tungi Technical Education gi awan ba mapurak na ba punna thabak tawminaba ga loinana academia industry ahoba ama lairiba se mention na ba institution ani na hona na ba pandam thamle अखोगी याइफलमजिंग लोफ सिंगा मथक इम्फाल ना चही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा वोसेम अमदि कोसेम न लोबा क्लास 10 अमदि 12 की एग्जामिनेशन दा हियांगलम अमसुंग गोबगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग द लैबा हाई स्कूल अमदि हाई सेकेंडरी सिंगी मनुंग दा मार्क वांगना फंगबा अमदि CGPA वांगना फंगदुना पास तौरकलबा महिरोइ सिंगदा पोकनिंग थौगतुना तराम ओपगी थौराम स्कूल असigi recreation hall da pangthokre thoramadu da कोशेम की चेयरमैन टकेलमम ओजे DMU की VCE चानबाबू एलांगबम रंजित Mayengbom Jentakumar Elangbom Somarendro na chingbana akhanaba mithungnin sing oina sarugya ke tharam aduda India ge women football team ge goalkeeper oiribi Elangbom Panthoi busu harauk tayamna okpaga loinana akhanaba khudol potpiduna ikai khumna basu utke tongan ba miyo singna katpirakba award kuntra ga nithoi yenthokpagi tharam aduda assembly constituency ania sige mahiroi ahallaman oja amadi lamdam adugi sagnairaba miyo kyasu sarugya ke कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की लांगमईदोंग सिटी ब्लॉक की मखादा लैबा मयंग लमजाव ग्राम पंचायत की महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA 2022-2023 अमसुंग 2023-2024 लोइनना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण 2021-2022 अमसुंग 2023-2024 की सोशल ऑडिट ग्राम सभा अमा लमजाव मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे मयंग लमजाव ग्राम पंचायत की एक्स प्रधान उरिक हिंगबम जुगेश्वर ना मिफम मपु ओइदुना पांगथोखिबा सोशल ऑडिट ग्राम सभा अदुदा मयंग लमजाव ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी चेयरपर्सन उरिक हिंगबम नरजित लुवांग वार्ड मेंबर सिंह GPSC की GRS सिरोम धीरेन PMAYG की ADEO चांदम मिलन SOM बिकेन डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑडिटर TS संटी कुमार सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर थोंगाम रिया GPSC की जॉब कार्ड होल्डर सिंह PMAY ग्रामीण की बेनिफिशियरी Singh Club Organization Maira Paibi Singna Sarugya ke Manipur Social Audit Agency MSAA gi Kangbuna Haukiba Tang Taretage Taretagi Mathakta Palliva Thabak Singh asigi Social Audit Tauraba Matungda Social Audit Gram Sabha si
फंबने हाइना मयंग लमजाव ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरपर्सन उरिकिंगबम नरजित लुवांगना हाइखे मिफम अदुदा डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑडिटर टीएस शांतिकुमार ना PMAY ग्रामीण 2021-2022 अमदे 2023-2024 की मतंगदा बेनिफिशियरी सिंगना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लौक्रगा युम सारमदब सिंग साबिनबा अमदे सेकंड इंस्टॉलमेंट फंगबा अमदे फंगदब सिंग की मतंगदा बेनिफिशियरी सिंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम सु पांगथोखे यूम सावन पीब पैसा यूम सानिंग गवर्नमेंट पीब लुप लाम कुथ्रासे अमोद हंगलोद पैसा ने पैसा से पंचायत यूम क्या लेरी यूम सादब लाइरब क्या लेरी तौर पीब मीसे लौबसे हईजलगदी लास्टदी सिनब हईद्रमीन नंग पैसा थिगलो नत्रगना नंग जेल लेरोन हाइरने मणिपुर मैतई पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO ना सिंधुना लैखिद्रबा अईबा कयामुदीन पुखरी मयूमगे मरीरक सुबनिंग सिंह थौरा मणिपुर प्रेस क्लब के लोकताक हॉलदा पांगथोक्रे थौरामदुदा साहित्य अकादमी अवार्डी BM मैस्नाम्बा MMWO हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट MA सेसाबा इमिनेंट पोएट फॉर्मर प्रेसिडेंट राइटर यूनियन मणिपुर के अजरुल कवीन सिंह सिंह मरुइबा मियोय क्याना सरुग्याखे थौरम अदुगी मनुंग चना लैखिद्रबा अईबा कयामुदीन पुखरी मयूमबो निंगसिंगदुना सैरेंग सांगदमनबगी थौरम पांगथोखे थौरमदुदा MMWO के प्रेसिडेंट MA सेसाबना मणिपुर लैरिबा अईब सिंगना लौरिबा थौदांग असिबु तुंगदा हौरक्लिबा अईब कयानासु मतुंग इंदुना लैबाकीदमक थौदांग लौरकननबा सरेंग चांगदमनबसी पांगथोकपनी लोइनना तंगदु लैताद्रबा मपी मपा पांद्रबा लैबाक अमगुम लैरिबासी तंगदु लैताना लैननबा मरी लैनबसिंगना होनबियु हाइना फोंदोखी अखोइगी लमदम से खांगखोंग साइरग लेबा मपा मपी पांद्रबा अदुगुम लमदम अमखक ओइरग लेरे सिगुमलब फिल्म मसदा लेरिबसे अखोइगी सेंटर की लेंगाक अमदी मणिपुर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन लेरिबा कांगुसनसु अथुबा मतमदा अखोइगी मिया मसिबु लांजेनरग लेरिबा मिया मसिबु अथुबा मतमदा लान आइदी साइसा की हाना लेरंबा युमदा सुंदा हंजिल हल्लगांदा तंगदु लेताबा सौखटपा लमदम अम ओइननबा होनबदा हेना खुमांग सौसिननबा अंगम थाक्ता होनबियु अमदी असिगुम थौदो असे मखा ताना थोक्तननबगी परमिनेंट ओइबा सोल्यूशन अमा पुथोकपियु हाइबो फम असे थमजगे हौजी पाउगी मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी चाही निफु हेना बबिना हाइबा ममिंग असिना अना लायंगी लमदा थाजबा क्वालिटी लेबा मदी चेक्सिन होनबगी खुदम ओइदुना लाक्ली डायग्नोस्टिक तगी हौरगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमदी कैंसर केयर फाउबदा बबिना मंजिल थादुना लाक्पी हौजिक अमुक मखाताना चंगसिलक्तुना मयामगी मफमदा खुदोल तमजरी बबिना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मणिपुर नर्सिंग काउंसिल नसु रिकॉग्नाइज तौरबा मतमगा चुनरबा क्लासरूम एडवांस लैब सिंग लेजरी बबिना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमदी AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल दा क्लिनिकल ट्रेनिंग फंगबियो एक्सपर्ट फैकल्टी नुपा अमसुंग नुपी की तोखाइबा हॉस्टल सेल यामना चंगदना बबिना हॉस्पिटल अमदी खोंगबु ओइरबा इंस्टीट्यूट सिंग दा थबक तौबगी खुदोंग चाबसु पिजरी हौजिक एडमिशन हौजरे सुक्नतगी सिट निफु खक्तनी आहान बलाकबदा खुदोंग चाबा पिजगनी बबिना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नर्चरिंग केयर इंस्पायरिंग ग्रोथ सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup Offer Canberg Industries Thamabun Mesnam Lekai opposite DM College the Labana July Taramathu de Kunmanga Fawa Yam Chawba offer on Pizari Madudi school bag ani Labada bag ani hapchagani amadi bag ama Labada 20% off Pizari Miana Su and Kangaraba Canberg school college seminar workshop sports airbag traveling bag rank on Chingbaluina Pambigani Luina school singi oiba upon uniform su Pambigani Amasung uniform akal Kurimaki apam design the customized order to Yagani Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day, 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and
capsule. Break matungda mayam bamukana taram nokchuri loina na makata ba pau pizari. President rule August taragani thoida matam lore masigi manungda government semlakani thajai maitegi missing hantarik lingai aikhoige thongdok wathok harau kumhai saksa mamangda yu thakpugi chanabi hengalibasi thingmina hosi haina MLA Loremam Ramesor maitaina haikre kiamgai haibong makhongda pangthokpa sanroi sing pukning thogatpagi thoramda saruk yakiba kairau kendrugi MLA Loremam Ramesor maitaina haikibada ngasidi sports na aikhoige career ama oiba yare karati masana asina haksang fana lehenpata natana thaksi ka singak na chadhanba takpi tambi ba sana oi mama mapa oiba singna angang sing asibu pukning thogat piu haiki MLA Lorembam Ramesor maitaina makha taraduna relief camp ta leiriba sing maraktagi sibagi chang hengalagli basi tabada nungaite makoinda leiriba fibam yamna khudong chadana hinglaga leiribani makoibu aikoina khak kauthokpa chumloi makoina masagi yumda hanjilaga nena taba punsi amada hingan bahaiba si lenga ki mathauni makoina hanjin bangamna ba lamdam asida thuba matamda santi hanjan hanba leiba yana na ba khonan haningi yamna nungaita ba amadi angang pokpogi masing hantharak padagi maitai masing hantharakle haina toina ngangnari maragasida maitai aikhoigi harauba nungaiba fongdokpagi thoram nongmada masing yamna pangthok lamgani thoram sing asigi chaksa mamangda nupa singda yu thakpagi chanabi asi hengalakli nongmada chada chama pangthokpagi manungda marifutaradi yu thaknaramgani khale masi aikhoi thingba hanthanba matok tai masi hanthanba leibak ama ima evil club na khona haningi haiki ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯔꯨꯕ ꯆꯨꯔꯥꯀꯣꯔꯣꯟ ꯏꯄꯥꯟ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯨꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯁꯦꯠꯂ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2,000-3,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 600-700 ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯃꯛ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2,000-2,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯔꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯃꯤꯗꯅꯥꯏꯠꯇ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ Kuki Lalhalup KNO UPF loinana Central amasung State Government ka nakal ahumgi oiba santigi wari sanariba sigi ground rule amata ngakna satrabanina matam loikraba su asi makhatana sangdokpham thoktre nakal ahumgi oiba wari sananaba seat asida State Government ti housing animated suspension thamduna President rule leibana State Government yaudana wari sanafam thokte haina Maitai Mitai Tribe Union da haire Central Government su Manipur Legislative Assembly na 2024 gi February 18 da su sangdoktanaba lawkhiba warep adu su ikai khumnabigadabani loinana Central amadi State ka lainuriba federalism gi structure adu ngakna setgadabani Central Government na Kuki Lalhalup sing asigi chatnariba su gi ground rule pumnamak thugairiba haiba se mayek sengna khangpham thoe asigumba ground rule amata ngaktraba yamna sathiba terrorism gi thawong chathaduna leiriba sida State Central Government su khangpham Fongna Yauxiloidabani Hairi Nakalahum gi Chanarakliba Su Asi 2023 gi May Ahum gi Matungdagi di Yamna Sathiba Saklon Kaya Laurakhe Sugi ground rule Pumamak Thugaiduna Kusu Kulai Amadi Kadar Masing Hena recruit Tawduna Maitai Singi Mathakta Landabagi Thabak Chatharakle Manipur gi Apunba Saktam Ngakna Chatkani Hairamba Kuki Lalhalup Singa Sina Tokhai Belengak Ama Semna Ba Khong Thangzilaki India gi Union Territory Oriba Puducherry the Chanariba Article 239A Tonganba Legislature High Laiba Lengak ama demand tauba haurake masina sugi ground rule thugaibata natana Manipur manungda achoba irang thokna ba kang khongchaiba saktam ama ohelake Myanmar dagi mitof kaya leftana pusilakli asumna yelhomi singi demography thugaiduna population war ama chatharakli housing lairiba PR government asina Manipur miyamge sentiment amadi thogliba wathok asi munna khangbi famthoe popular government ama laitringaida miyamge sentiment yengdana su makha tana sangdokpagi thabak tawbiroidabani democratic structure Thugairoi Dabani Manipur Miyamna
kahankiba mihutsing asibu nathaiduna thamlaga waref loroidabani chanuriba sugi wafam asida state government amadi Manipur miyam khanghandana lona thupna chanaba su ama India government na tongnoridabani hairi Team 195 BVM की आहान बमपो कुमोन का मरी लेना इम्फाल रन 2025 पांगथोखरे रन अदुगी किलोमीटर तरागतरु की कैटेगरी दा टिदिम ग्राउंड की हौरगा उलौ फाउबा चेलुरगा हलके किलोमीटर मंगा की कैटेगरी दा टिदिम ग्राउंड की इम्फाल एयरपोर्ट फाउबा चेन की कैटेगरी अनिमक्ता एथलेट चहुम चहुम रोमना सरुग्याखे थरमदुदा सरुग्याखिब सिंह ओपगी थरमदा यास की डायरेक्टर डॉक्टर मयंगवम बेटो ऑल मणिपुर एथलेटिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी इतो तोंगब्रम इंडिया की फास्टेस्ट आयरनमैन इंडियन आर्मी फर्स्टनेन बितन लाइखुराम टीम 195 बीपीएम के पेट्रोल मेंबर विक्रम लुक्राम सिंह सिंगना सरुग्याखे थरमदुदा डॉक्टर वेटो ना लाइरिक तंबल वरकपदा गायरिबा नहा सिंगना पुनसिलगा पांगथोकलेबा थौरम असिना मियोय खुदिंगमक सानबगी इहौदा संगनिंगनबगी अपाम पोखले यासना सिंधुना पांगथोकदबा यूथ मेला दा टीम 195 बीपीएम बुसु सरुग्याहनगनी हाइखी स्टेट से इन क्राइसिस स्टेट लेवने यूथ मैम से कंगाउनरगा सुमाइना यूथ मैम पुजलकांदा ए न्यू फॉर्म ऑफ यूथ एंगेजमेंट सी स्टेप से वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स यूथ अफेयर्स दा याम सावबा कोई स्टेप ने लौजे कंपटीशन ने नादगी थोलाकांदा पब्लिक का कोई समवॉट एंगेज तौरकांदा डिफरेंट कोई कोहोर्ट ऑफ लाइफ कोई मैम कॉमन एंगेजमेंट फॉर ए कॉमन कोज अमुगी माइके संजलक पसुम स्टेप्स है गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द साइड ऑफ टीम 195 बीपीएम युवा कनेक्ट विकसित भारत कनोमसु लेरेको नेहरू युवा केंद्र टाइप तो याबसे देखोगी एनएसएस सेल सिंह इवन कोई डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सी मैम से पुंजलकांदा कोई नहांगैसे सुम माइके निसादा लाइसुरगा कोई कंगाउनरगा लेबो मैम से सी दे थैदोरकांदा कोई से कॉमन कोज कोई कम्युनिटी सर्विस दा कमाइना एंगेज तौगदगे साजे कमाइना हक्सांग फना लेगदगे हाइबगी माइके संजलकपुसे मैम पुनमंगना सपोर्ट तौबम थुई मतुंगदा मखा तारकपदा टीम 195 बीपीएम ने सिलकपा थरोम सिंह माइपाकपो ओइबिउ धनमंजुरी यूनिवर्सिटी नौना असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना थौपुरबा डॉक्टर मोइरांगथेम अवियोन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस डॉक्टर इनाउबी एलांगबम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर लाइसांगथेम सुरेश डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमदे क्लास 10 अमदे 12 लोइनना आर्ट्स एंड कल्चर अमसुंग स्पोर्ट्स नेशनल की थाक सरुक यारबा मिथोय मेहलब सिंबो हराउ तयामना ओक्तोना पोंगनिंग थौपगे असंब थौरममा एडवांस वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन एवीओ कक्चिंग वाडी वार्ड नंबर 2 ना सिंधुना कक्चिंग वाडी दे लेबा साबल लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ngasi पांगथोखिबा थौरम अदुदा मयांगलांगबम उमा केयरटेकर काउंसिलर वार्ड नंबर 2 ना अथोइबा मिथुंगलेन अमदे नावरेम कृष्ण मोहन प्रेसिडेंट एवीओ ना थौरम मपु ओइना सरुक याखे थौरम अदुदा नौना असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना थौपुरबा सिंगा लेकाई अदुगे हौगलक्लिबा माहिरोइ सिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोके मखोइना मखोइगी पांदम फंगनबा होनरकपदा थेंगनरखिबा अवा नुंगाइगी थौदोक कया फोंदोकनखिबा लोइनना हौगलक्लिबा माहिरोइ सिंगदा पुकनिंग लौसिंग ओइगदबा वाफम कयासु फोंदोकनखे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लेकाई अदुगी दा लैबा क्लास 10 अमदि 12 ता मार्क वांगना फंगलखरबा माहिरोइ सिंग अमदि तोंगान तोंगान बहिरमदा मिथोइ मिहेलबा मियोइ कुंथ्रागा तरेता अचंब खुदोल पोट सखंगचे अमदि मना सेलगी मना पिदुना पुकनिंग थगतके वांगू लाइफम यूथ एसोसिएशन LYA क्लब की सेक्रेटरी क्लब के मेंबर सिंह अमदी वांगू GP वार्ड नंबर 5 की मेंबर इंचार्ज ओइना लैरिबा सनसम बी चंद्र यावना वांगू लाइफम गिल लैहाउ चिराइदा नोंग चुबा खुदिंगी मेन रोता इसिंग सेंथरकपा फननबा लखटपा थौरांग अमा ओइना हारिबा मफम अदुदा कच्चा ड्रेन अमन मेचिन सिजनदुना सेमजिनख्रे मखाताना वांगूगी यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइरिबा वांगू लाइफम मेन रोड लंबीगी खरा हेना सोकलबा मफम खरदा LYA क्लब की मेंबर सिंगना नुंग अमदी चिंग लेबा खापचिंदुना पोर्ट होल खरसु मेंशन ख्रे हाइरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वांगू तमने चलिबा मतम कुइनेदगी सेमजिलक्ट्रबा लंबी सिंगसु सेमजिननबा लमदमदुगी मियामना लेंगा की पुकनिंग सु सिंगसिलाक्ली
Singzamai Assembly Constituency ki MLA Yumnam Khensan gi Miryang Makha da Assembly Constituency sigi Lairak Singh Lunana thamnana ba lam pandam da leftana chatharak ba social service ki saruga moina Nambulmapal Road Manipur College ki maning thangbada hauriba napi chingnang sing amadi pisum thongda famliba kaithel dagi hundorak pa amot pa sing sengdok ki thawramama pangthokre MLA gi Miryang Makha da Singzamai mathak talaiba chinga mathak Young Learners Club College Road Youth Development Association amadi Ngakraba Lairak Development Association ga punna khusamnaduna pangthokiba sit sengba aduda singa mathakta leiba maira paibi singsu achoba thodang lauki sit sengba aduda Assembly Constituency sigi MLA Yumnam Khemchan amadi Ward number 15 gi Corporator TS Bankim Chandra su laktune yengsinke Thailand pangthokiba AFC Women Asian Cup 2026 qualifier da maifaklakraba Indian National Football Team da saruk yakibi Manipuri nupi football sanaroi tara okpagi thorama mangase All Manipur Football Association sinduna Classic Grande gi Dynasty Hall da pangthokre thoramadu da Youth Affairs and Sports Department gi Secretary Naurem Pravin Department asimaki Director Mayengbam Beto All Manipur Football Association gi Acting President DV Kaur amadi Amfa gi General Secretary Laimayum Joyti Maroi na athoiba mithunglen sing oina saruk yake Yaskit Secretary Naurem Pravin na India gi mipum khudingmak na Manipur asi sports ki powerhouse amani haina sakhang nariba asi Makhatana afaba sanaroi kaya puthokna na bahona bada lamdam asigi lairiba club association amadi laikai gi miyoi khudingmak yamna maru oina department singna su punna sanaroi singbu pung thaugat piba amadi saugat piba changi sanaroi singi yengduna anoba playground ama semna na bahona bada karamba district ta karamba infrastructure shemba mathau tai haibasi ningthina yenghoba mathau tarakle mafam amada hekta playground ama semjin bana semliba playground adugi akoibada lairiba fibam yengdana drain ningthina pidaba sel yamna thada nuna sem kiba ground kaya ngasidi seasonaba yadana leire loinana India lengang nasu sanaroi sing jokhanana ba pandamda tongan ba masana kaya gi competition kaya pangtoktuna lakle Manipur gi oina su sanaroi singna lamdama sibu malem gi mafam kaya da sak taktuna lakibata natana sanaroi singda lenga ki maike digi pifam thokpa sing pinana ba kana honari haiki aduna kuman paksi economic vision da sing vision nati is already with Kabuna Pango over Apoi masih asi temple of sports kuman paksi lagi kalau si facilities makasih low ina tu more nice tau ka world class ki facilities bina mahal madu ke koi consultant takar tai consultant tu need pagi tender si already either been float out tau madu ki overall kalau si CMA harga masih kuman paksi temple of sports mayam ki asi world class facilities si provide tau aduna level sing sai tamjeri se koi sidar wala infrastructure wide lege chi kun wo se help karte madu se pe develop to already at the same time sai district level sub district level grassroots level simple one Football Player Association of Indiana Young Women Player of Year 2025 ki mana pirak labi Kairak Morning Laikai dagi Naurem Ivohol gi machanupi Naurem Priyanka okpagi thorama Kairak Foundation Group na sinduna Imphal International Airport tangasi pangthokre thoramadu da Priyanka na handak ta Chhattisgarh da pangthokiba Senior National Indian Women League amadi Dubai da pangthokiba Pink Ladies Cup ta mahakna pikiba performance adu khangduna Young Women Player of the Year gi mana asi pirakpani tungda hena honaduna lamdamasi gi mingchat kaya purakpa ngamba oijage haiki Handaki Young Player of the Year award ase phangbaje pibaje FI haibdi Football Player Association India haiba award ase adak si association na piwa ai gidamakta support tawbiduna amadi aibu henena sumaina motivation tawbiba se gidamakta haningai leitin thaga chari amadi Kairak Foundation gi tawbiman kaidong no kawjaroi amadi lakpi ahal lamana amadi player sing busu thagatpa phungdok chari player akoi bu sumaina support tawbiduna malemda saktakpi bagi damakta haningai leitin thaga chari Thasiki tara humdoidagi tara tarir fawba Chinese Taipei da pangthoko doriba Taipei Asian Judo Kadar Championship 2025 ta saruk yaruna ba India gi oina judo masana da judo ka nupi
निपान पुन तरा मरिगा लोइना मणिपुरदगी ए सुरजित मैतेना इंडिया की जुदो की कोच ओइना लुसिंगदुंग असे योग चाइना की धमक दिल्ली की इंडिया गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खोंगसान क्रे टूर्नामेंट असिदा मणिपुर की जुदो कागे सानरोय अनि दी मसादा इंजुरी ओरकपदगी सानबासी यावब ngamkidre adubo hairiba tournament asida manipur gi sanaroi nupi macha ani khuen Monica Devina KG Humpugu Humdoi Amadi Bipilia Yumnamna KG Humputrada India gi muhut silaga sanabasi yawgani hairi Ite nupa macha ani maga nupi macha ani maga jawba do bodo ali do injury we bedagi koi lakide adu dona hoje koi ege seminary ba ani si amana -63 amana -70 aduna koi Chinese staff pe gi damakta ko amana flight ko koi chadaba honare aduna koi namon Loislakpada housing fob gi maroiba paw amuk hanna pizari Kharung part amadi eco part ka taina bada leriba ring bandagi ising pathokpana khangabok part 3 gi local sing ising thumjile Lailam thokpagi matangda nongmagi oiba khananainabagi mifom ama umang lai kanba punbaluf ukalna sinduna pangthokre Amadi Maitei Irol Yek Loina Silon Apun Balov Assam Guwahati Panana Assam da Maitei Mayek Tambiba Hokre Hausi Fobu na di Manipuri Pau Matans da Loizare Midang Tabiri Bapuna Mapomok Hanna Kurumjari